Ndipo akaenda kumwamsha Lazaro katika kaburi. Alipoenda kumwamsha kaburini, maana alikawia kwa siku 4. Maana kwa wakati ule watu walikuwa wanajua ya kwamba mtu anapokufa roho yake inabaki angani, inaelea. Alijua ya kwamba atakapoenda kumfufua labda siku ya 2 au ya 3, wangesema ya kwamba labda roho yake bado ilikuwa haijaondoka, ilikuwa angani inaelea, ili kuwadhibitishia kwamba yeye ndiye aliyebeba kweli yote, yeye ndiye mwenye uweza wote. Alisubiria siku ya 4, akaenda kumfufua Lazaro siku ya 4. Lazaro amefungwa sanda, Lazaro akiwa amenuka, watu hawana tumaini tena. Alipofika katika kaburi, anawaambia watu ya kwamba litoweni jiwe ambalo lipo katika mlango wa kaburi. Wanapolitoa jiwe lile ambalo lilikuwa limefunika kaburi, anamwambia Lazaro, toka nje. Ndipo Lazaro anatoka nje akiwa amefungwa sanda, akiwa katika sanda na akiwa ananuka Lazaro. Lakini Lazaro alipotoka kaburini hakuzungumza chochote. Kwa nini Lazaro asingesema kwamba ninaomba uniache nibaki mbinguni, kama watu wanapokufa wanaenda mbinguni? Kwa nini asingesema basi mimi niacheni niendelee kula bata mbinguni? Hapana, mtu anapokufa anaenda kaburini, haendi mbinguni, wala haendi jehanamu, wala haendi pagatori. Hapana, anabaki kaburini. Laiti mtu angekuwa anaenda mbinguni, Lazaro angeelezea jinsi mbinguni palivyo, angetaka abaki mbinguni. Hata Yesu alipokufa siku ile, alipokufa watu wengi walifufuka siku ile, watakatifu walifufuka siku ile. Kwa nini wale wasingetaka wabaki mbinguni? Maana kuna raha mbinguni. Kwa sababu mtu anapokufa analala, anabaki katika ardhi, kwa maana katika ardhi aliumbwa mwanadamu. Aliumbwa kwa mavumbi ya ardhi,